aho bati obwahati yokurugerera omu ripoti ya UBOS omu rurenje rw'izooba Kigezi niyo eyebembeire n'abaana abatajemirwe ekuratirwe ekyanga ekya Ankole. Serizoba ntugeze okugambira abantu bagezeho kugumiza muno begesa abantu bareke kuzomba TBS ninga traditional band attendance ebyo bikabikiriho kare aho tukatuteyine buhereza burehehi n'abantu ati twongera obuhereza tukareta obuhereza bwakahehi n'abantu burgombora hari hirware ry'omukazi kubasa kuzakuri akazara. Dr. Atwine we yahamya ko mubazi gw'okujemesa endwara y'omushwija nguti gwine kabikona hamagara g'omuntu. Tukareta omubazi ogw'okugema kyendeza turikuzibira muntu kurwara malaria tukuzibira mwana kurwara malaria konka nikushanga omumbiri gwayetebekanise watunga malaria mwana yatunga malaria takurwara severe malaria erikuja kurwa mutakitanda akaba kubininga akafu. So ekigenderero ky'okugemesa nikiyamba munonga okuzibira complication abo tufero abana bengi. Esingiro ni district eyebembeire n'abantu abatajemirwe abarukuhika kashanju 293 hakurataho ntungamo district eine abana 193 abatajemirwe. Singiro district bamba twereka ngwitwe enamba yite tajemirwe igahigura munonga n'amazima enamba yitu itajemirwe igahigura munonga abo kuba isingiro imposting empunji nyine settlement camps ibiri Orchinga na Chipare nyine mpunje zukurenge mutwara shatunena so mutwara shatunena wajite mutwara nkaga na mukaga yabanya isingiro ninga abanya Uganda oreba ngo ubwiro bako nibira boda zaba kuba bajemirwe n'abatajemirwe bakureba ngo inambe yanje kandi yabora munonga. Aha nshonga y'obuyonjo Dr. Atwine yajumirire nshonga y'oburofa nko kunaganaga kasasiro burahamwe. Kandi ntumanya ngo endware zikiro bwingi munonga nizitwata ninga ntuwara hakujya tweyonja abantu tukinaga ebivera twayenda evera byona ko kurabo mu matawuni agagona awushanga ebivera akasasiro bijwire ntwena ngo abategeka abatantugamba nabo bagayo bagarike aha obushoborezo bwabo bene baribe ngo n'ebintu ebibyo burofoma kagabantu byargaho bayegeswa health inspectors bakora umurimo gwabo health educators bagumiza muri bakora umurimo gwabo twacendeza uburofoma makagaitu. Dr. Richard Mugahior, Assistant Commissioner Reproductive and Infant Health, yashoborora ngubwa hati Ministry y'ebyamagara neyenda ebicweka 9 ebyabakazi kuzarira omu marwariro kandi ebicweka 8 by'abana okufuna obujanjabi obw'amangu. Our processes very strong, especially in antenatal care. We want every pregnant woman to attend antenatal care, 4 or more antenatal visits. And our target is 90. I will tell you where we stand now. We are currently around 86. We need to get 90 and above. We need every mother to deliver in a health facility with the support of a skilled birth attendant. And that's our target is 90. We want every newborn, every woman and newborn to receive other postnatal care. And our target is 80. There should be a bit of emergency care. Obwahati okufa kw'abakazi barukuzara kuchendeire kandi hamwe na n'okufa kw'abana kuchendeire. Gasha kwa Susan Alino Mukisa ahabwa Tayari West.